Te adwa safu nua ketewa no we ma mo mfanye Jimmy mo nkoche no mempe nkwase ade wonte mudi mu Jimmy ye de machi ye de achi motum mo kototo sa nkwase atuo no se mu kum obi nua ba no mu ninim semo etete ase Jimmy nti watutu okoku nua ba kwase ampanyini enye ni brani baye ne obi ejapade prea kasa Jimmy se mu ya okoye yi na nka wo nua no hwere kan kwa na nka ahenie no bedi akosi da ben nti ejapade na wo pe no obeko prison na be ye nua ba ne dia si we Jimmy ade no me Jimmy sa Jimmy sam kwa na wo ya kodu kotwa ne ase amanifie ya ma no kwan se wo mra fie medidi no nom no na Junior safo kwase ampanyin akofena unfi wo ba wiase wa breda na ne nkwase afo na kakra obedi enti 3 million ebe mo mu de 5 million mu de enti mo akototo nkwase atuo wi eku obi ba mo frɛ nsawanfo no no mefa no we nya court sem bia obi a ni tua oni ne boys na mo kwekwa atuo ni nyina mo sisa mo nyina kogu prison mo ma mo 8 years o mo nkodam na mo fa bibia ama adwo asafo no ya tena se yentwetwe nkomo kakra e wo Kalala studio so nti eye edan rap e na police fo kofa eye Nana Safo akofena emra o ma na nkrofo sabi o mo ni di kakra obedi nti Jimmy dwuma bia na ehwe mo sa na omo ye no omko tututu se nka omunkum eye adwo asafo na eno e ma nna ye kofa Nana Safo akofena ekopie mo court na me ade a medi court no ho ye nie medi court no ho ya to the extent say sai nipa we ma amanfo we abepie ma matime jan mama base omra fie medi nonom sai nipa ma amafo we ye otete abusua ntam ese ye abusua because of ajapade enti no a opese okunu nua odi nua nkontwa so no abepie mo koto masem man base ometene fie medi nomen Nana Safo akofena enkwase asemu ye o ma na matwofo kodi yi ne bodyguards kodi yi se onu ani nua ye monituo na nka won hwere ne kra nkwa no no wabepie mu a motime gya na se o metene fie no di no eno nya ade ye me gya because utie onu ani nua Obed ni nua ketwa Obed kantankan sema utimi se onu ankasa Nana Safo akofena no opese wagye abusua no wakire abusua se onu kwa na wo ho enye ni brani baye ne obi ejapade prea kasa Jimmy se mu ya okoye yi na nka wo nua no hwere kan kwa na nka ahenie no bedi akosi da ben de ode na ade ekode ne ho de misika de na ho ode de mfie bibre eye se ejapade we kura no wo nko na mpese ne ba na se mu ba eye minim se munim se ejapade no nsaka mu muda Jimmy sam kwa na wo ya kodu kotwa ne ase amanifie se ya ma no kwan se wo mra fie medidi no nom no na ne nkwase afo na kakra obedi enti 3 million ebe mo mu de 5 million mu de enti mo akototo nkwase atuo wi eku obi ba obi di hye se mo nyamwa impose obai no de ka be pin gate na me hu gate na yese ka na pimpa o teka na ni ma ka ne nye hwe a na mo de mo si gate no de abepim yie fu ho no ma na 5 million be mo de enti no okotutu akum uwanku dipa se mo nyamwa ka de mbeye oje se madi mani so waje se madi mani so ahia na Nana Safo akofena no ode be ma mo sem kokum ayi adwo asafo tutu nkwase atuo we yonku nipa wo hwe nyamie nim de tuo asini so aboni ten akuno ten no mokuno na emi ya se wakopie ye na kopie mu pa wo court police station ya se jai Nana Safo akofena se wo mra be di no nom na nkwase afrom tutuo no kwa na ya che omu de o machima eye me ya akwa we ma mbofo o papa Kwadwo Safo kantanka no wote ase no hu se sade obi se abusua ni ana wote ase no te se Kwadwo Safo kantanka nti mema be na nka woni wabo pa se won komko obi anom ko tutuo enku obi anom ko tutuo mpro obi enkate bone ba ko pe na be se kate pani nyina ne de okopie kwoto ase ama obi se brefie bedidi nanom avurade he no obi akofa bode ba ko pe ne akogye no na won kwasase mu ya odi ya ma akwase betena fie na didi nanom a wo ye mambofo wo betimi kura se abopa ma ya ko mia na me ko hospital wakunu ahini enti unua ba sabi omu ye one father bet one mother na monye ni nyina ye bema ba ko asini mu ba unua ba
Mama on kwasi afo no mu tire na se bi no fo omu susu omu no fo be nkuma ọmọ anum nya nifa nsuo nyansa no e tu ya ko de ten hweka tu ahodo mtubom more than 30 yenku ado asafo no wonya kwan ko piem wo kocha be fa mu apu piem kota wo se nya kwan ba fie na me se me je aja na me lawyer bi a wo be try 10 years wasem kura ye ni ka we wasem ensa wo straight to we akwawe nana safo akofuna ensa wo straight because tie ni nua no aka kasa yemu a omo pass due unia ba ye friend ado asafo unia ba ado asafo ni se mo kan say me mpese fa pawu achi no e me ma no be ko because of ajapade ntina na okasa ba wuni tire e moti le twa ti sunti no wo de matwo manfo wa wuni sade na e de wo si su no enye papa mu nti na ko sa matwo manfo so omo megu gate wo and almost 5 million, 3 million, be mom that could paint. Once a mudi Jimmy, ye de machi, ye yachi motu. Moko to sankwasi tuo no, se mu kumo bi nyamba, aba musu mu nyamba ne, muni ni musimo etete ase. Abra mu nyamba mo, muni ene musimo mabusu ya etete ase. Nti wuni o twitwo ku bi nyamba. Obi abusu ya pese o hye nase. Ene se wudamu. Na we mu kra, we mu yemfo mu we attempt to kill we nso mu straight 30 years. No more kwakogum no more mu Jimmy a omo ye we ensa wo straight 30 years no more kwakogum no more mu Jimmy a omo ye sanse we ama twini Jonas Sababa tutubi e di amane abusua ne court no sanse we ama twini Jonas so wababa tutubi di amane na nasafo akofena e ne court no ko mu ja na ko so kom for life wo ensa we omo chin na kansa wo straight we kin na sem kra Ninti amabie warm up no ene say me ba begina John Mahama ne yohono so e wo se ado asafu nua ketewa no we ma mo mfanye jimi mo nkoche no me mpenkwase ade nyansa de me ba be yem no e beje mo nsam ye mesoso awudifo so this time ma mo mfanye jimi. I'm telling you, Ghana police enye bibini na e kwase a enye bibini na ya boa o papa bobra no wagya munyapade a mo betimu apade se nuafo no me ahiafo bebre kura Ghana minimum omu nuanom na ye adwuma na omo boabo omo because ma me papa ni bi enti ma bobra o papa bobra jawa mo betimu apase nuanom na ma ye den mo build legacy ne de agya mo ma ho ni jiminti watwetu okuku nuaba kwase ampanyini me every day me kabi mawo se wona ye be man ti adu asafo kran fa na ni monyam ne na ho odin ene ne links odi wo politics nta machi unia wachi kwase ampanyini junior asafo wachi. It doesn't mean say munkoku no what you say we a criminal. The first say what they car be drew fie gate anu a wama order say omuntututu omo car munku no nti wo mpe onua no kra wo ho a momma warning shot wo wiem na ontu ne ka nko oba besia anya oba we na nani eden ana otimi nya kokodro 2 car ne dwane ko police station kama kuno we attempting murder esem ko prison for life do mama jamo on one ne NDC judge say men kama poso mo hwa we anya ti se odobro ni de ni bio se mo ma jimi a mo be che abrante na ko to prison obeda ni bire ho enti ajapade na wo pe no wo be ko prison na be ye onua ba ne dia se we jimi a de no ma jimi sa bibini ade na bibini aboasa Apo papa bre, papa ya bra shamu. Mo ba mo hu hia da kwasia ye unim eja ya soa e de afriko kwase. Unim ensupa ni pako kwasia mo ba wi asoa breda. Junior safo kwasia mpanyin akofena unfi mo ba wi asoa breda. Kwasia papa bre na wa bre no eja legacy a udi jimi de udie se mo ba be se papa ni din kwa jimi. E ye na udi wi ase kwan kwasia mpanyin Udi bi ase kwen. This time me support to adu asafo. Moma mrenye adwuma wo man nu nyasa obi nso be tutuo abo awura obi fie akokuna na obi be tutuo atuko obi ka makobo ni tu akuno because adu ni asafo kwase ampanyin koye bi wone na mo. Enti momfre nsawamfo no mo mefa no we nya court sem bia obi a ni twia
oni ni boys na mu kwekwetuo ni nyina mo sisi om nyina kogu prison mo ma mo 8 years om ko dem kwasi asem bia na nipa bi sori ana wodi kwasi asem bia na nipa sori odi because of japadi nti asori ye de be show nto se pesu nti no wakọ tenase se ne kwa ampa so a enka menye sure se sa streets na say body guys mako be 5 na ya che omo se 6 no obe 4 mo be gate se omo obi enwure ma tutu e she inside na we na ensori mani bi na ni ba enye badwema mu se mi kura matete se okoto a sa na nasafo akofuna no onsem pata wondi ze wo se ono mbi di ade a omo ka ho asem na mpanyifo ni bi ademudie nti moto mpanyini e di ama na nasafo akofuna ko page na si akonya so na wa unu aba ya me say damno odikan ka che se mi nua ba ne ba kura munyo ojo mo mpono ma nko odi ade ana wudi kire me anuafo dodo a na omo wa asie bi kire me na nasafo akofuna kire me anuafo dodo a na omo wa asie bi nyankwase atire ne muatire ne twa uti so a nyankwase atire ne muatire ne twa na nasafo akofuna uti so a na me no e me ya we nke no mo che no ba bi o sha mo ko che no enka we nsa wo mu straight 50 years no ko twa oba do mu ni kwase asem ana wo die 50 years straight anko akwa twa nyankusie tire ene amantire ne si uti so a ka be ma wo motwo manfo so mo ko tututu misi we nkwa baby omkwa che no mo che no enka nsa wo mu straight 50 years 60 years na wo firi mu fia na bo nsiluku eje nipa ba ko papa na wu mu nsie ni wie de me am yensa nsie ni wie entimi asante kase mu ni asante ayi mu we nsie obi nwie enfo obi ni ade nsie obi nwie ya enfo obi ni ade o prea akwai wi hunti ubeku nuaba adwo asafo abafio chese sebi ode camp abe ball do mu a na mo de some de videos so de se Kalala Studios ahwefo bonya videos bi ahwe ka ye de abo main gate mama main gate na buo free dadiem na animu anya hwe no impossible be sa de na ejina onkwasiafo na no mu gina gate wona mama mo kwan se hwe na adwo asafo na busu ni bi abo mo anwura mu no senka bidie we ya wudie ne papa mu a eka gate da ho e no bi abo awuruma be bi tenya ne papa mu ntino akọfa o securities for bodyguards for nkwasiafo numu sensie we be gina ho tie nu tie nkumu nua abra nya onko na ye papa ne de hye Twini Jonas be kasa bo se opekasa wo di atem ade we ni atem obedi em etwa se odi na atem because wajimi o sa atem di bebre adidi enti nku nua wo se wabusua ese papa no enya yenyansi bet mama kojo apostle kojo safu kantanka na busua no ma time mo guloni mase sompa wo de be so mo man Ghana mama ni nyina ye kwa enam adidi enti na safu akofuna enu mu Jimmy Tracy nkwasi akonso enti no mama busua no ma asai kra bibini hu ejapade a bibini hu ahini a ase odi hini a wo mu da ase odi hini heaven ni nyina e de mam kwasi ana aje nkwasi me say enu me ya si e de ko court e say jan so omre fi say ye me a ka me be for be a sa wo mu straight e no kwa medical pa we should left and right answer no bi ko fa body ba akwa ni ajeli no we attempt to destroy family pa no ye no wa share busu ni nyina ase se wutimi ma won kwasiafo we na me say we nkrofo mu yes abi obi enu be man that day be man 10 million na 6 million da wa ngia koso 5 million emiti on baby an edima ko wie mu Jimmy ni mu kwasiafo mu de on baby edima ko wie na impo soja ni kwa ni gira gate eno bi ba no emrashe nsem say kromfo betimi abo kromfo to police ni betimi abo kromfo to no ono kwa me sa nkwa obukura anye sa nkwa se edwuma wi amu mu yeyi mo amuni lance simpo mo atututuo na police ni soja ni a o lance obetinya ama one shot
na mo amuni lances a mo nim jobiri mo mpe dwuma bi nie na mo di na nasafo akofra we achi na nkwase adwuma no mo de ye se ku obi na mo twitwituo oyonko abu nkotodwe oyonko nyina so aseti tuo hwe ka mu pa asem ye bom yonko nua etu akunu enye amantre na si utiri so a enye amantre na si ukon so a enye mo de fi kankan bi na afiri mu ba ya ka sa gimi se we wonye to bia ewu ni tusu yesu bia enye na ade se wo twitu akire ni nyaso abontu se wu nyan ma na enem wate na wen kan se wo mu straight na ko makwa akodam na ode ofimu fi ode esu nyansa ofimu fi a na ode esu nyansa na nasafo akofna no ofimu mu fi a obesu nyansa aga hine me hine ndi me nya sure se ombagi atu bia di nkwase asemu na mbagi na hine atu bia di nkwase asemu ye gi na hine atu aha Kalala Studios aha na mbisi mesrem say mo subscribe to our channel me me di akira me kasa mama ni ntaso nyinawe mo subscribe to our channel mesrem mo share links ne man mo share links no no mu de adwuma pa Kalala Studios ye ne nsem ekoso man Ghana ye beka ho asem mo share links no afa so nti biase a comment wo betimi no nsem nyina afa comment section ho na eso anu ye bi obi a ye yimu nyina edin afa mi amaje so a ene Kalala nyame ma obi ankwatenten o mesika mra obi abutum anti amen makra obi bia